Kwaku Manu DS we Jimmy. What Jimmy? Ghana ni na ye 2 petrol na asase so no. Onu mom na wo sa de level 1 cedi e beto 1 liter so more dam. Ntini bibini ni nkoto 1 gallon o kotua 4 cedis wa bodam. Na wanya mmoa na omu defend sa de we ya. Kwaku Manu nti na wo priba bebreba ye prima omra bebrebe nya we na wo de ba. Aboa twede hwere atwere te se wo. Wa bodam. Kwaku Manu, you are doing too much. Dear Wokai and then dear Woyen, it doesn't make sense at all. Kwaku Manu, and then a man who said, why do you shut? Nanka His Excellency, what in the baby comb a junior home, what to yum, conco na maya, conco na maya, conco. But is I'm going see idea, Neba or pray or prega. Kwaku Manu, I will come to our channel, I'm His Excellency John Mahama. Is I'm going to see idea. Twene Jonas are on the TikTokers. Na in fact, Skaska Twene the one born like a O ma be fire Kwaku Manu. O ma fire Kwaku Manu ama kosi Mahama so. O ma fire Mahama ama pia be through NDC supporters ni naso. Twene Jonas actually say o ni pe bia or support NDC dia sebe. Oya bo ankasa. Na TikTokers so obeki kemipa da Kwaku Manu. E fa nsem a obeka fa Afrifa say Afrifa sebe oye nkwasi afo hin o mtiem say debi. Asma kan na no hye. Edo so abefa Kwaku Manu. I Penyah Brock Media. Make sure I say any day. Over like video no other room. Over subscribe button work click bell notification for latest updates. Now bet you watch the mama e will comment section so baswa. No achi video no for so any be ahwe. Ejenya num semwa etwagu montre Afrifa ene Kwaku Manu ntem. Ne nyina fa beef bi aje say start for beef enyini ba. That say na beef never beef enyini. Enyina ya semwa Kwaku Manu ebe kan enwa in his response to Afrifa. Everyone be kan say onu Kwaku Manu nwie no. I heard a drum from about 2 years ago. Ogmanu, o fa wa Afrifa. Na de ba fia. Me no be wie no. Wonam Kumasi adwomfo ma ne be to dwon so ago so. Enu na si Kwaku Manu. Kwaku Manu very proud Kwaku Manu say, "Hey, Afrifa, enya me ka tro say e di amem Kwaku Manu di ama eye enkwasiafo hin." Hia Afrifa fene enkwasiafo hin. Edin a obi amfa mfre ne enkwasiafo hin. Ana agimifo hin. Ahine na wodi nyina ne din aye agimifo hin. Ana enkwasiafo hin. Say di we mienu ne ebi makatechie from eneko. Say enkwasiafo hin. Ana agimifo hin katechie. Udin a media ma lanche ma 2025 ni. Enkwasiafo hin na say agimifo hin. Sabi para say Afrifa enkwasiafo hin. Ense we na Kwaku Manu kan no. TikTokers montre so de o ma be kan para che Kwaku Manu say Kwaku Manu sabi. The nice alanta nyina de omu de amema no. Okatachi Afrifa we hu that man. E papa Mahama yesrew. Ye ni minister ma ye wate. So o pese wa administration we. It's me di mu a. SCPC tan yesedo. For Okatachi Afrifa as one of your ministers. Now we also am shambran to say party bi obeba power bia no. Opo o di Okatachi Afrifa ebeye minister. Ministerial positions na some creating the man Minister of Research, Communication or Information like o deserving in that man. Into senyo Okatachi Afrifa anka a whole NHIS positions ha ankoda sani de ko just like that, raw like that. Mr. Okatachi Afrifa we hu President Mahama ida wo or MPP party bi baby amoma na nya minister ministerial position no ne de na nya mranda ho se MPP o NDC o bape Okatachi Afrifa ye minister first upo ye minister before answer na be share other ones no maka ni nyina. That man, he is brilliant enough. Inti enyo no anke whole position like NHIS position kakaraka way board hey nka seni or for just roll like that. Serious oh. Hey that man Okatachi nyame sure what nyame sure unti me yema nka me asantimi abba papa ni awaje nyankopon na ebe sure amana mani nyina te wonka nyame sure Okatachi Manu nti na wo priba bebreba ye prima omra bebrebe nya we na wo de ba
ah yenya obi amana mbegina mema nyina Rosalinda mema bema papa bi kateche Afrifa mema mu nyina Rosalinda yemprima amre mprimba bebe wena na wode ba ade na ya na mo NDC ma mo ba na mo tete wo yenya dua bi amana emu ama ese kwa abofre firi wo so kwasi wo maame no papa na obusua pani wo ni kateche Afrifa ni nyansa chen na fa gold bubo wutiri so kwasi wo na ase ofa kateche Afrifa ni monyam ye chem 100 emu ba ko sei unya ena de enye no enye wo yiri ni mia wonani ana wo nan so nam sa mia wani di no ye nti no on sa ngosi aga wagya hokọ because wo ye fun enti kuma wudu atrese yenye nyansani bi anso na sa wo Kwaku Manu aboa twede hwere te se wo ena wo ba begina ho na kwa ye we wo de pupu to bra. Yes, Arafo, me baba ye video bi efa ya brother Kwaku Manu ho. Na akame akoye se ano aye den. Enti mesrɛ mo mmoa na yemfa nto ye brother Kwaku Manu anim se wanyanye wo ye na afempo na me baba ye ne kase. Se Kwaku Manu anyanye wo ye na afe na ye baba ye ne kase. Da bi owunim se okatache mi na odi ade o me so owunim. Se okatache di ade o me so na se okatache me se okatache eye nkwasiafo hene ya wuni matam na wa wote wo ba bi a wo ka se aden wa bodam obi asabe wunim krofo a omo ando katachi asabe sa kwasia na di wo matem a wo pese ye jan man ko free ana munim nyansa ana obi ka asem na o kan kwasia asem a munim ekwanya ye fa so ti asem ase mo amu defend sa kwasia asem we no munim nyansa because obi ka ti obi say wo ebia wo papa ye kwasia mpani a na da mi say mo wa wo mo no so mo ye wan se o katache ye kwasia fo hene a da mi say krona ko katache dis no o mu nya ye kwasia fo but obi ka kwasia asem say mo sie nya no no nko ejaku Bob Siga what me shock I don't pay afeminsu aseminsu Kwaku ayeni mu de yame yensere kakra na wo tufu kakra na wo boa wo mu anipa nyina ato mo pa ahwi kakra na broken heart na mchen Kwaku na ba ne sai ana ani katachi di asom saa no Kwaku crazy ano pa di na we na ba mra wi okun wo si katachi Afrifa ni di nye katachi we say yehu na ye fe no agimfo nyina ahene ne nkwasiafo ahene Kwaku pese o chese entokwa ya wo kaja gumi mu hwe ne ma mie page amamo nkrofo tag ma no pa ya se akuya ba hwe ade a Bob Siga wo ye kacha madam avisi so kanje Bob Siga sa ba bia wo kɔ no won sai and I'm say baby we doing the am say treasure Kwaku dia na akɔte homa mu owie mu a wampa yate and ye se me kan to so beje agani sisi a ne yenya bie book mamu a mo hwe no man kan je se pani bi atumfu eno anti na mo ha no pai me do mo bebre bye bye. At this time, Kwaku Manu, you are doing too much. You are doing a lot. The fact say, yenina ye don adesi wa ba be pa joy in the jovial way to akoda. Adan weni abre ese kemu gidigidi sa. Ade a wo ye emfaso bia ni so. I don't see any point in it because at the end of the day, dear wokai and dear woyen, it doesn't make sense at all. So minim why you don't drag it a dear giddy. It's enough. Oh yeah, dear no be a case traso, who traso. Aggressive interview, where Diana? Where I don't get you. Adia woyen too much, so be unconscious why so traso be in your lane. Oh your comedy, ube tutu a futu. When you broken heart to cry, one command Casase. This time around, and I had to wear this winter. Massa, Jai, the emphas will be a You see, ye be a Asante homecoming. Who feel yours be feeling? Kwaku Manu, and then a man who said, why dream shot? And Brana was a Mahama where I do. What's if it's another Koyan frock at the chair for the fast and Kwasia for Henny? Let's just say, Chrono at the chide, Henny woman. As I was out as a Sebi, or more Kwasia for Kwaku Manu. Tina, we don't say, word Jimmy, Uncle Bia,
wagidin a woska na wo yiri timi gya akofo bro ni bedebete we a na kyese wagimi to yi agimi to wa asam na wo se we nyansani na wo betu oyi Mahama afuso on fa ye mra na wo kra wabuso soan pa na wakwa gene de emwa wo emfa siato bibia na Kwaku Manu ehura ginam bibia na ehura ginam aboa first na menim say we nyansani na menim say be we aboa siato for jimi ko akwaje pa yorenfo Santo moteso ano moye movie papa bi Santo no oteso ano oye movie na ni movie afa Santo free one ejako bai na kana na fu ya ejako movie ni eto kana na fu ya so yi ejako efro ne de wo waba Kwaku Manu aba Kwaku Manu ye do pa ye na movie show ene ne ba fom fi say no unkwasi asem na wudie no movie nya fe movie na wutwa na nya fe movie bi wutwa bi a ye nkrasi sem na wudie na Louis be so mu kakra Louis be so mu Louis so be ye na fam de ba ti Louis ye fen say Louis ne de o ya de mu Ghana fo nyina hu say ya de frefrem penfo ni mu twa movie di ko fre Nigeria fo no mu twa movie wo de na ye ubegu movie ni kra say na what one politics na we no katechi ayi si na me den wo den na den ne nsum de ebe pie dia wo de ye movie fo no nkrofo ni mu wo nkrofo ni mu bone a wadi wo mo nkrofo ni mu so mbe yi bibie pie am obi ate wo de nkawa no ntum na entra wo chocho po na wasi ni say ye vensen ankra ni na ye dede ya vensen kofa Judas wo kofa Judas ebe tra wo yi ebi kaka we despite ho asem ade esi enim Ghana obi ate yo dia wo ye nyina obi ehunu siampani boy wo ka say ye Jimmy on Jimmy this warning enkomo okatachi Afrifa ene Kwaku Manu warning we say kwa ba okatachi Afrifa ne Kwaku Manu ye ntra o ma momfa Ghana fo adwe media group edipa nya nkura wo kurum ha mesiyo okatachi Afrifa Ose Kwaku Manu aka wasem ba akumienu na miensa so na wo den se opa on kafe and then Kwaku Manu so be kafe yem pese beef no mo be spicy beef no ye nyasem ba garnish beef no sene wo be kafe no mo nko ne sa pepepe enya afe na mo be kika da mo nko ne sa pepepe because ye mu be wo interest e wo beef nim ya ready say be promote beef no and then Kwaku Manu okatachi Afrifa there wo be respond wo be cafe yem perception aba be ka kire say penyini be tufo yem pesa ankwase asem na tie yem perception be da be sori ye no na penyini be tumefo yem pesa ankwase asem na tie hu so ye nyansafo enti de wo ye nyina wonu say ye nyansem na wo ye sa de no ye be da be sori no say na penyini be tumse sa mo asem na sa ankwase asem ye chiri because ye promoters they are ready to be promote this beef etino hwe de ma fa Ghana fo adwe media gro we ye warning na me send dia mammo mienu hwe de ma fa Ghana fo adwe media gro and ye ready Ghana fo nyina ye ready say beef we say ye twen de bua kosie ye pedo be lusu say beef no eto katachie ene Kwaku Manu beef no ye nka say ye refuse ne obi ye nka say ye obi lusu hwe de mo anyai wonya yes send the amamu ano no na twene hedi no si da bi ase Kwaku Manu ni bo no hosa fo hene Kwaku ke kan do opeye brento asem Kwaku Manu ye do ope okru obi antimi tia no edi Twene Jonas abeje asem no ato no so obe chasta no chasta we about to test what I say o ni so de nyina bo asem ni bi eno nya tedi ato no na no na short no wa bo short be 50 Mahama agene de Kwaku Manu agasa de na Twene Jonas echirem say NDC fo nyina sebe omo ye moa hwe form glass nko Kwaku Manu de esi wa Jimmy politics no emfa ho magim because politician no nwe no ho dada kedi eko ye den oni sami jamfina na na mo
omo ye campaign ma John Mahama no pa wi anwumre dada kedi o TV so sika was me ho kire me interviews after interview Sami Jamfi sisa sika ne ko cha agrada no TV so di John Mahama tem se John Mahama ekohwini o ya hyawoni o banyanyem kofo di sika ni na betu atwe ampani ampa o di sika ni tu atwe saa nipa na agrada esi onya no onu mom na watam sika ndi akoma agrada no John Mahama ndi asem no beka o se Sami Jamfi sika no kura su ana o se o man mo went me and suspend Sami Jamfi because he see nothing wrong with it. And these people, no, they will choose a chair or be a chair bonanim over you. Kwaku Manu ne chair, onye trace watch it no makutofi amount. And to be here, Ubabreo Ghana, you know, now be entertaining, no. Go say back a movie directors in a found kucha movie because say Omodo MPP ni movie, no, and I be a CPP ni movie, no. Now I will say our chances. Abraham Kofo unim say anumdwa awodo MPP bae ye be creative art industry ye be omuye omanye obi ahwe movie kuma wudagu NDC by the same thing this kind in atu atwe omfa ho Canada man time osi bibini kra be ye de wi as bibini de so agimi emebedu America na mu say racist na omuka ni nyina na omoboa minya sikagu makanso mbroni bia American James Twene Jonas $1 million agugu mi yimame because me be you racist me be jibu sika ko dabi eye bibini na ni ahye mbra me nkodi bone no akodi ni akoche no me nkoku obi no akoku no ni akoche no America ye say wo ko nyima obi ba ye de ko court a yiwusika wanya nyina ye beje emu half ni ade nyina ma oba no enti emra ne da ho na wo si wagimi na abanyim kofo ma na ye de ko ne ye jiwusika de mom na wo bra enye broni na empe wasem o America yese ko waria obande okwa ye beji ufie no ye be US abontini aje ufie no nyapade nyina ma oba no unye laki nya lawyer oye papa na lawyer na tinya ma yetinya chemu half ni ama half anti se wodu jimi ko waria oba no okukuru de okwa enye broni no ena yedan empe wasem eye wo na make that choice anti eye simple as ABC broni nye racist bibini na jimi onya broni nya nkameka Tieri amechi onu kameka wawo nkwasi ama okromu a otua nka otua oba bua no otua nka osi racist ba ukọ wo aboa ukọ wo ba bua nto afuom Ghana ho na afiri no obi ama kapre hospital be kura wo na ade usika ekotua abra wo America ana broni kroma untua hwe aban na ehwe ni free Trump o chen kreske wankese bibini ba me mani bi akura bi aje Interest no ahen Ghana kura de anke diskan be ma skafo ma ye mfa ma bibini enti bibini na jimi na obre masa me ba be du America menya ska ma mfa nkotam twa mesi ne so yi ama oba na nkukuru mi ankokotu me diskan ko to fi me de ama han me kwana me kwaje me tenant fo a mutimo bi abrofo ebi ya India fo bi ya China fo bi ya abibifo me kwaje a omun kase me bibini nti omun tua me kodu ya na misika omun ya mame me kura me nko ma fa super building super any building management omun na manage omun na kwaji sika no omun na be ka chem so ba bia krake nti agi se de contractors ba me be fix na ma soma me contractors na ma ko fix e me contractors ya abrofo omun kase me bibini nti bibini suma se enko repair ni fi aye nko da bi enu anu se ma tue sika na san ombe bibi ya mame tiri amecho no me pe BMW matna me ko am ka chem se o ye V12 ye V16 open empower ye wo from V12 ye wo V4 cylinder inline 4 inline 6 V8 V12 V16 and I'm say oh munya V12 man because V16 no e be cost $4 million and a V12 be cost $3.5 million and a V8 no e be cost me be $500,000 and a inline 6 e be cost me $120,000 and I'm say munya V12 o man ka se wo ye bibini nti enye mawo BMW for ye car man da bia metrem twachire mo enti ye bibini karata owi no blemu broni what Jimmy apart from say John Mahama ne kwasi abo Kevin Taylor aboa ne pa no so medi matem ana o me dada nkofo so be deport me no chama na atofo sin ye adwuma chi dollar no
me beba hype no enti nipa na jimi no akofa nkwase ayi levy abeto fu eso a e wo say me condemn because at the end of the day no e wan na ebebre ono nto petrol ni bi na busua ni bi anto bi e ye wo kwase ya wo no wo kire wo na ne kapre no wo na wo koto wo so jimi me be ko ntokwa ama no petrol na what is what I be kosoro no I be kosa ma 1 liter na do 1.5 million na benye sketua because or the levy abeto so anti petrol ni be ko because ma jimi Steven Yames say katachi Afrifa fire Kwaku Manu say fire no na Kwaku Manu ajimi do bo manya ye tu petrol wom ye tu petrol no wo Ghana ho broni be fa ko free aden na on sister tax ni so broni no de ko no wo si wa jimi Ghana ni na ye tu petrol na asase so no onu mom na wo sa de levy 1 cedi e be to 1 liter so more dam liter ba ku bia so ye ai wom akoma 4 na ma 1 gallon enti bibini ni nkoto 1 gallon no okotua 4 cedis wa bodam na wanya mmoa na omu defend sa ade we ya nipa no bibi ense me ka cho se bibini na ajimi na obre owi ase o America untimi so le se makoto petrol no NDC ana MPP obi ani age wa bodam o man ni nyina be sore tiawo ti ya me chira no bi sentinel America develop no ba Ghana ni ajimi to the sense NDC ni ya boa onu mom ne wo chire no wo NDC ni bi Ghana bi anya scanto petrol but we jimi nti say obe defend ade ni sa no man na be da ko nanim e be da na ko nanim anti John Mahama de o ya kwase a che nipa bia obe NDC be kofie anti when the prices are going to go e be ko won pese o de taxi to be so afagu India for mmoa na o ma bie supermarket akese o Ghana o mo sise sika no kom krom no so taxes no mo na broni o twitimba ko free de be without mutimba no ntimi me o de dan won krom sisa taxes so an wo si wajimi bibini na ne wo kire no ne kapre no ono na ekofro ka na ye be gini sika abra sika no kura no ntua ne ka na esifo agu o ntua omuka police fo ntua omuka electoral commission fo da bi omu ama ntua e ka o sensa ama ba ntua omuka kwase amunye den ko adwuma nipa na obebo akon da bi ya obedidi omu nyina nte se me amene responsibility no omu wayire wo ma wo mpena no bibini ma ka cho se ne kwati ntimi fa jeni ni nikem oni break me magidin anopeto nwure ma send me message I want to come and visit you, I want to be your friend anopeto nwure and so me nya da je plan correspond because me the goal is to be successful nya the goal ni say me waste time and cover problem so na da bia ma betra social media di matem na Twene Jonas ko di me and I say na Twene Jonas no mu expose me da bi obia me expose me da because me a discipline man. The goal is to be successful. Omo na nyanyem kofo ma pressure dom so ofie enti nipa no untua ne kana wo se to petrol no oye dan nya sika koto ai petrol gu kema na oye dan nya sika kotua ka sika boden won mi wa sika no so ho na sami jafimu asesade atoto East Legon mansions dia ma mpnafo de bi atoto ka se na omo di aka gu ka no omo chema akofo won enti samu yesa you are not different from NPP people. The money is there. Who buys out by 24-hour economy? Use the money to do the 24-hour economy. I was waiting into the Kotopad Abeshenko for my Mr. Padman John Mahama. Why not someone send a backmouth in so? And fire home will be back once is personal issue, it's family issue, it's not a national issue. Say, see, I'm a two and I'm a pen man, Makonya Ode, and a boy be frame make Madame from many never Ghana. Or no. O many no pictures be into the Ghana num sending you and into the Dimko for Massa that be out the Ghana num Twene Jonas Yemini and Timenyam crab rather far crana quabruchi no Jimmy Sao and no Dimko for I see our 17. Now me say and no friends who are calling or could you buy a bit or could you in the Cotimash how comes when you're syphilis when you're one and when you're buying issue I buy the coffee Quasiana syphilis man. Debbie, and you know one in a bushian for Obewa and a bushian for when you're a say and a bushian for. Ntine kwati mu pronsuo no enya ban issue tie ya mecho no enti
the Aban think about Aban problems or my problems. You don't think about people personal issues. And if you have millions upon millions upon millions upon millions dollars, and found come China and ya buanonye pad information be my use the money to build factories. Use the money to build factories. Na employ Ghanaians. Na that ya body said John Mahama buy wa me to say Kufuado. John Mahama factory way is here. I want to year Juma. John Mahama factory way. I don't know. That means your mission as 24-hour economy has been accomplished. But what Jimmy now this scanning na ko supply normal hunu ade anya government Juma. That you be a make say John Mahama buy or ya ade autopad ko share Ghana for my atwem. They will insult you because that is not your primary responsibility. John Mahama, I onya una udi Ghana for ma ya check. Entinya una utia ho pad. Eye omu ni omo se ene omu kunu nom ena e wo twe no. Nti omo na ese omu kotin fifi koto pad. Ye sika no fa bi adwuma. Ye sika no fa maintain petrol price na emra from. That is a national issue. So, and when you deviate from your job as a leader, you become stupid and useless. Stephen, your man says 300 people die because of nurses strike. I know now, Stephen, catch them. Nurses strike, 300 people have gone. Meanwhile, John Mahama boy, it was a car. What do you call go to your private jet? $50 million. A bit near to your nurse for the next 100 years. Yede ma abruwa poso jina na kwasi aba so mfro private jet enko dwarim no nko sa ne ho yade na ye ni sika de betua na esefo ka ama mako save the lives of Ghanaian no mkoto abama John Mahama na unya NDC ni aboa ma ni be different ni sa de we ya na NDC ni no oye knaman Evaguchi o say Kwame I say Tanko Computer CEO JIFC had fake PhD confirmed by JTech. Mahama is appointing fake people. That's why he's failing. I don't know appointed nkofo machetu ya bribe eni nkofo a ono ankasa kodi omo emaya odi omo na emaya odi omo nuanom no appoint omo yes sir mind be faili if somebody does not qualify we say and Sansani Dali was me yani doctor bra wonko wo pane kura da nti okukum nipa makwa yenya sa anti se wo Jimmy sa o mind be faili anti bibini na Jimmy no odi no ho abro Radio Mama e wo comment section hi Penyah Media.